Pam 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 pam. Pa 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 pam. Pa pa pa. Pa pa. Pa pa pam. Pa pa pa. Pa pa. Lekker vrijdag. 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 Vrijdag. Lekker vrijdag. Lekker vrijdag. Lekker vrijdag. Lekker vrijdag. Hello guys. Ik hoop het lekker vrijdag man. Yo. Ik hoop het lekker vrijdag. Ik wil het lekker vrijdag gaan niet verder. Before I leave. Lekker vrijdag. Lekker vrijdag. Ik doe wel kom daar zo niet verder. Kam davas, hanya ni fe. Hormo davas. Na, ne kiruta ka ona. Kabanjacha, bari ki muruti, yasina nkelelo, ya ruta mbatu kam davaso.
ba njela mona ba re wa ke ruta ka Mdafazo ke le moruti ke ba jetsa ke bana beso o no tseba Mdafazo ka o yetsa x Mdafazo ka o yetsa x maro shota man la ntho shota man la ntho shota Mdafazo o ka o yetsa x ba njela mona batho mona ba nroa ka ba re Jesu ya buya iza uthi Jesu ya buya ka ra khona ka tshisa dintho tsaka ka tshisa dintho batho Jesu ya buya iza uthi Jesu ya buya ka re le khale a go batle a buya ke soka ke ka tshisa everything like freya guys ke tlo ruta ka Mdafazo anyane fe wa tla ke be motle Mdafazo ba tlo a o ruta kwana bo le mobe a o tlo ruta ka Mdafazo le mobe o tshwantse be o uswa ka tsheko you must look beautiful a o ruta ka Mdafazo you must look awesome so itsantse ke ruta ka Mdafazo ke re ke ruta batho ke hore ke a uthi ba bua le ka Xhosa go mfundiso njani le ba bang ba bua ka English November must come out from the toilet closet you must come out from the closet uthi this guy is crazy ke ba tshojwana ba nsenya ba is crazy for me and then ke ba no ha ke rege maruna le ntho shota man ntho shota so ke ba re ke a hlanya ke ruta ka Mdafazo ene kana go tseo ke tseba re Mdafazo o ka o yetsa x ising x ripo x Mdafazo o ka o yetsa x Mdafazo yo o ka wela di xeng tsa motho wa hao ka Mdafazo Mdafazo ka o fetola x yo doesn't matter le qala o kopana no but if Mdafazo wa o se good e ka runtso la ka English ntse yo Mutabari o ndiqhibele namhlanje Mutabari unqetetse namtsatsi le o ntse la ka English ntse baby is awesome Mutabari unqetetse tsatsi le le awesome ya hao Mutabari unqetetse no more see me now see me no more Mdafazo yo Mdafazo ka o yetsa x kore yo khale re la hluwa hle kore thole le maratong le thabile wena le motho pele di Davazana le maratong ni se mathandweni sana le mona fela le happy fela le happy hale eta fela hore Mdafazo phone ya itla arabu ke mosadi wa go ha o rwa mo phonela o thi phonela motho wakho o arabu ke mosadi wa go o arabu ke mosadi wa go are your number is called is not in the social network Mdafazo ai ska nka hanyane ha o ka ithati ka ncence ska nka hanyane Mdafazo ska nka hanyane wala go gae yo Mdafazo yo Mdafazo ska nka hanyane that is why nna ke re ke mpe ke rute ka ona ne ke decide ke re mpe ke rute ka Mdafazo because ke ne ke tseba hore Mdafazo o tla o yetsa x o tla re ntse bua segotso re yo baby it's nice yo is good hey ke kopa la tadi break skela tsamaya Mdafazo he ngwana go ga le runa re bale le runa ga le re bale baleke o mathe o nyamele o nontse le maratong o mthanda nyana
gore o mo rata o tlo re ngwaneno wa batho wa mo rata o mo rata o mo bitsa ka mabitso a siko ID o mo bitsa ka mabitso a siko ID hi my handsome my baby my eng le ratana ni thandana ka mora Mudavazo ka English ke when o thi motho nyametse financial dismissal umuntu nakabalekile nithi into nge Englishman motho abalile ka English king financial this up Mudavazo yo ana batho ba batla re bua ka ona hle batho ba batla re bua ka ona next batho ba hlaya ha o bua ka Mudavazo yo batla o jacha ba o jache ba re wena o mo hetene ba o jache ene le ba o jacha ka nako tseng ba yetsa ba o yetsa ba ntse ba o jacha ba o yetsa pap thola ba o yetsa ba o yetsa magale batho ba lahla ka baka la Mudavazo sen right umuntu akuthande ningakayenzi nix motho a o ratile so etse nix mohlaletswang Mudavazo fe ha o sa hlola o araba phone yawo o tlo hira secretary o zawuphendula imfazo umlungu ka araba ke msono lekgowa the number of call is not available in the social network na ahle ona go le nna ke tswa teng le nna ke nyamela ke bale ke ndio utshona ke balea ke utlwa re a ikhona ntwe mo hey una le ba sa utsebeng hle kwa banga o yaziyo tu yo ufumana motha umufumana yo na ba sa utsebeng tu banta go thamba kwa banga o yaziyo tu o intsa ile jwalo go re Sesotho ona ba fala ka ona ka Sesotho o tswa Mudavazo Sesotho wena o tswa Mudavazo Sesotho o tswa Mudavazo Sesotho ai lona le tsebe nix na ba o ntsha go le Sesotho kwa Sesotho o tsitse tu Mudavazo teng ha ona ditaile a cause style ha ona nix ha ona di spice ha ona nix ke Mudavazo wa Sesotho je kuthi ke Sesotho ai khale re di bona hey ba re go gai khale re di bona Mudavazo it's one Mudavazo wa Sesotho let's one Mudavazo wa Sesotho Mudavazo wa Sesotho motho a ntshele jwale le ya Sesotho itse tu it's not spicy it's not nix a ikhuphe nje isiXhosa a intse ka siXhosa msana awufe Mudavazo wa siXhosa wa Sesotho o thutse o itse tu o sina moferefere fana kwetse mahlo a kwetse mahlo vala mehlo a kwetse mahlo ngwana batho ka nnete ka Mudavazo o Sesotho quiet o empty o thuleyo kore o sina 6 gun o sina 6 gun kore Mudavazo o sina 6 gun ore utlo re yo
ai thotse ntwena man ai ka ba nroa ka batho mona ba re ke a hlanya ke ruta ka Mndavazo ka ba re November wa hlanya ba re wa hlanya yenwa how can I ruta ka Mndavazo e hoje ene batho ba lahlana hure ka baka la Mndavazo ba lahlana hure hai ba lahlana sa wa lahlana tu la lahlana ha lahlana ne ke la lahlana tu wa lahlana bana beso Mndavazo entse batho ba lahlana le lahlana no o tlo sa batle nix hey bala ba go gai Lura khale batho ba re nyamela mtavela o tshone ka mora Mndavazo motho ba nyametse tu dole rona se re hodile sentse re tseba hore rona sentse re tseba hore ha nyametse tje Mndavazo no se right kanet nna le ke ruta ka tsona ka nako tsaka ke ruta ka tsona ke le sister Jakubeta Turbetse ya khale ya ke ruta ka Mndavazo because ke tseba danger Mndavazo ha bana ba go kgona no dangerous we dia hona jwale relationship ifela no ya Mndavazo right u phela ngoku Mndavazo u fela ku relationship ifela ona le di relationship tse fela with immediately phela ngoku ku relationship yate ifela with immediately yo with immediately iphela ngoku iphela relationship ya Mndavazo mobi iphela ngoku with immediately of separate of one left one right wa fela Mndavazo next and about ababatli we improve Mndavazo next ababatli improve next abafuni ebile batho ababatli improve Mndavazo ebile abaqedile ababatli le ho batho ba nyetseng ababatli improve Mndavazo batho ba ka re relationship ababatli improve Mndavazo wa bona ho thutsi ho etsa kuri ha re batli improve and that thing Mndavazo it's either relationship ya builder kapa ya fela ka baka la Mndavazo sifapalo ya phela tu fele tu parent to relationship e fele e ka ra le so kopana ha le kopana straight e bile hi kamra Mndavazo e fela relationship e ka ra iso bete with immediately ke lo jwetsa bana ba go gana fela ka ra iso bete le kopane molong e be hi yo na gale re di bona gale re di ho yo gale re di bona sala ene jwala ha o rwa ruta ka yona because netisibile ha o rwa ruta ka yona batho ba fila hore wena o wrong e ka re mo hete and o thola hore you know batho ba bang ba good man o thola hore o hloka fela improvement man o thola hore man this person o hloka improvement do you know that guys if you're not good and ka bo madimabe ke batla go qetella tama if you're not good Mndavazo do you know that you can lose a potential person a partner o ka lose a good partner we lose ka baka la Mndavazo because ka bo madimabe it's a sensitive topic as cause no kola ngayo as cause uthetha ngayo ha re tsibu bua ka yona and the sad part even if or try o bua or ba ka bolela motho hore baby etsa so o a re itse hore o tlo re dinka ka dintho se so ikuthetha re se re thutse because how ka o etsa dintho tsa hao how ka re mtlalela ukuthi baby ke dicela wenze so motho tlo kwata o tlo re dinka ka dintho tsena aba o jwetsa hore ke ngosa khukele batho bana ba o yetsetsa sona o thola motho a accuse re go thenga uzenza apho ke ngosa ho batho bana ba o tlwaetsa dintho tseo jwale se re tshaba
ilanto ngoku abantu bavela babaleke bathu babaleya no babaleya bathu babaleya ni sibalekiwe le lona le baliwa hona jwale hona le batho ba le balile because re tshaba ho bua ka Mdavazo. Hence ne ke jwetsa batho ne ke re wa tsama and topic ya Mdavazo ke le rute bana baka topic ya Mdavazo e qala at the early stage when le qala relationship ningoyi ukuthetha ngayo bana baka mmameleng le tabulelwa ke sister Jakubeta ningoyiki leske la tshaba motho akampare e ka re o tjwanjwa umuntu angafana ukujudge batho akampa ba ujudge but topic ya Mdavazo leske la tshaba o bua ka yona especially when le santse le communicate ka di phone buang plelanang nqelele umuntu wakuthi baby ke rata 1 2 3 nna ke rata 1 2 3 and that doesn't mean no. I'm not saying when you tell your partner no. I don't care whether after a week, after a month, but it's very important to tell your partner urata Mdavazo ojwang ni ngokole bantwana bam ni ngokole because ngoku buthatha buhlakayi kana koye le sebetsa le etsa Mdavazo jwang. That's when it go qalang utobata njwetsa kana ko Ridavazana you want to correct me, you want to thank you Dulas, thank you ka mpa itinya but babata and one sense immediately le Mdavazo le shapa Mdavazo. You will never have guts to partner or baby. It won't be an easy thing. It won't be an easy thing to tell your partner kirata 1 2 3. Mkalele nisangokola. Mujwetse sanse likoka. Mujwetse nse likoka mkalele mtu wako. So mujwetse mukoko mona nse likoka ka di phone le qeta we exchange di number ni ngokola. Iyetse part ya mqoqo Mdavazo iyetse part ngokola ngayo sana. Akampa are you are a dogma of the akampa ujacha muthu are you are, but I'm telling you qoqanka yona before litlo yetsa because kama ko yo liyetsang ha una dinto di Nukula. What is Nukula? I don't know what is Nukula. I'm telling you, interesting. Nani mukoka lenze likoka fella. Yes, baby. So that you must not risk to surprise sana. Thank you so much. Risk to surprise sana muna. Risk to surprise sana because re surprise sana kana kwa Mdavazo. Re surprise sana. Tole mutu kefuze. Huh? Mde kefuze na mutu hema eka runa le asthma udima e perfume a hema eka ruti una le asthma. I'll surprise someone. Kantinga belebelelani, nani. Because if let's I discuss, believe me, kana ko yo lidavazana ka yona. Hausana na ko ruta motho, kana ko yo. Kia sekenzo, akuseko xesha lokufundisa. Kana ko Mdavazo, hausana na ko rutana kana kutsena. Kena kwa ho sebetsuwe. Ngoku nina na utoba ka lecture motho kana kwa Mdavazo yo, utla umakala. Uza kumangalela umuntu izokothuka umuntu abaleya. So blelanang lintse liqoqa akwa lapha enqokweni lintse liqoqa fela bo hi baby how was your day. One of the things that once we discuss ke yona yena ikinyeletse iyetse mphathi ya Mdavazo iyetse mphathi ya topic ya lo iyetse mphathi ya topic ya lo. Skala to surprise sana mo. Ka surprise motho. Alle jwale ka pudi akhale motho a weletse jwale ka pudi 2 minutes eng. Alle jwale ka pudi ngwanaka akhale njengebhokwe ukare we 2 minutes eng kana go tsene wena kona ntse re e ka re jwale re tla
ke ya qaleka ngoku ka re jwale go ona re dintho di sebetsa la motho ba lla jwale ka pudi yo ene ha ba qeta o lla jwale ka pudi ba lala sana ba roba o ya vumte khona ka nkwa ke live le Facebook unyaka PS November VFM ba ile bang hijack Facebook page ya Facebook bang hijack yona ke yentse entsha ya Pastor November in Victoria's Faith Ministry ke yentse okay 5 minutes agree even le tsaba lo discuss the distance or umotse baby o rata short distance mudavaso kapa rata long distance ni ngokole le qoqa le yona le mothatla o jwetsa hore o rata short distance kapa long distance ha go bona na ba reng ba shapa short distance ngwana go gaya 2 minutes of ntho ne futhuma tsong o boja na nto la itseba ntho tsane tse futhuma tsong 1 2 3 o boija 2 minutes e butswitse go kwa bantu abanjalo ene ba jalo ba kotsi ya mba qetile wa robala o robala ka re ke funeral of the dying person ulala ona le batho ba reng ha qetile ena qeta o lla jole ka pudi ya lala ka dlala tlo robala ena le nna ke jalo ke ya lala le nna ke robala ha ndi ala ma ke qubile ke ya lala sara business mo se di catch up ka re ke tlo e ka re ke night praying a ke tlo robala ha ndi ala na ke robala a qetile le nna ke robala ke ena ya robala le a ke tlo sheba bsuka o fela ka re mo ke night prayer ai yo no are night praying so that is why he communicating before le tlokopana especially lona ba qalang the relationship you communicating ithethani ngayo bantwana bam thethani ngayo umbuzo ukuthi uthanda distance ngakanani umuntu wa local lesleke kapa umuntu wa long distance o tla robala o za ulala a gone ka re ke lori ya diesel alla le ka nkwa ai o tlo e tla re wena ntsore e ka re jwale ke a botla re yo mama we ha qeta o tla and also mila munyana yena ya runa he TikTok yona sine tsotsi ke be careful mona mila munyana ya runa ye ha iqeta o phalaza fela mila munyana ya runa ye ya bontate ha iqeta o phalaza fela e gutlela ka ntho ke school part esinduku zethu bazalwane tsona diqetile ka re ke school part o tsaba school part toys ke yona toys kapa ke toys ai qeta ho re shwa fela ai wena o so ka o qeta like batla ho thusa ya lala nje fela e be gutela ka nthong o fone nyametse generation straight. So that is why tell your partner, especially kilona batho ba qala mo kopana ya nyamela fumana le khutsanyana
e le ntate Mashoto e fane le ntate Mashoto e ntse tje and hona tse ring ha ise hona le tse ring ha ise ya ha e lahla ntho ha isa hlola itsuwa hona le tse ring ha ka re shwa of the water of come out ha isa hlola itsuwa ke phindi vuke angeke ki rest in peace Ona le tse ring ha e ka ntsha fela ya qhala yogurt ya qhala ya rushwa ai ki rest in peace ki rest in peace no more stand of the feet it's rest in peace I don't see discuss we bana ba go gai he discussing iqoqeng hayi discussing ska ba iswabela next ukuncokolela umuntu ukuthi umuntu omlimo umuthi ayithabelang kapa umuthi ayithabela ni ingcokola lihleli iqoqo then awuqedile bomubotsa hore baby jwalo umuthi wa distance kapa umuthi wa distance muthi ahla o jwetse clara then awuqedile umujwetse hore umubotsa hore baby umuthi wa fast kapa uhamba kancane utsamaya hanyane kapa ubana ba tsamaya fast let it discuss because otherwise you will lose a potential partner. You will lose a potential partner. Otora and that how good. This guy how good. Can't you? It's just that we're now rude. There was a time when Kileka Black and Kare. You know what is painful about Mdavazo? Kileka Black and Tena, and a Kruta Kataba Mdavazo. Kirin. You know what is painful? Cure. When you will say November how good come Davas high, November how good come Davas. Can't you know the way ki etsankate partner reka eketsong yona una batla ntho eo ke le rutile ke nkile ka ruta ntho ka sometimes it is not like we are bad. It is not like Batwana bad bad kapa Mdavazo Batubaba bad. Sometimes it is not like we are bad, but it's just that we did not discuss the Mdavazo. So now the problem kore my ex yaka in a rata the way kids and kati. So I give fika wena if Risa discuss if singa itetang if Risa karabuakayon kitotla disanglangon kitotla ka kelelo ya mane mo ke tswanteng kitotla ka kelelo ya mane mo ke tswanteng. And because we did not discuss this thing, nalwe. So now automatically, kitota wena, kita ka kelelo ya mani mo kitwante. Kitota ka system ya nene kisebedisa mani mo kitwante exenyak. So that is what we re-discuss. We need to discuss about Mdavazo. We need to talk. And waskaba is swabela because kabo madimabe Mdavazo is part of the responsibility. It's a party responsibility, especially if we go pillar together. If we go do la some, ask us if we're not a partner, our lead, builder relationship, you builder. Don't be ashamed because the package. It's part of the package. Keep part your package. So never be ashamed. Never be ashamed to discuss the Mdavazo because if you say discuss, you are going to be very frustrated. You are going to be very frustrated and you are going to be miserable. And the sad part of Kabosna away Yahweh change now. Because the sad part is, I said I was not lying, I didn't. When can I go read Avazana? Ubu try a hundred. That's when now Ibam problem. Can I go you read Avazana? Ubu try a hundred. That's when Ibam problem. But if we can discuss that before Rito Davazan, it's easy. It's easy. Right? Discuss. How to discuss? What I preparing. So that is why we discuss at Mdavazo because it's part of the package. Especially when you want to build a relationship. It's not just a fly-by-night relationship. It's a relationship. Any building where let's until discuss at Mdavazo so that Uskewa loser mode. Uskewa loser.
motho because you feel our motho he is not right, he is not good. Thank you so much it's not all right to resabe o discuss on Twitter because ke part ya bophelo ba rona and le tlo phela ka yona relationship nya lona le tlo dula le etsa lenyalo la lona le tlo dula le davazana lenyalo. Do you know that, guys? Hona le batho ba nyalane mara ba miserable ha re tla tabeng ya mdavazo. There are people who are very miserable in their marriages, very miserable, and it goes the sad part kore mdavazo can bring a frustration in a relationship or in a marriage. It can cause a frustration. It can cause a frustration. Number two, when mdavazo so good, o ka tlisa cheating, o ka tlisa betray, o ka tlisa because re tshaba di discuss dintho tsena tsa bomdavazo. Re a tshaba ha bohloko. Now, lona ba ka ramanyalo le lona, it's very important to improve mtaba mdavazo. Ke khale ke di ruta ka ntwana. Khale ke di ruta ke re mdavazo o improviswa continually, so asintho le tshwantseng le itshwetse hore lona mdavazo wa lona le o tlwaetse ka tlong. Sano iqhela skela itlwaetsa mdavazo wa lona se le tlwaelane wena le mosadi wa se le tlwaelane le monna wa hao. Skela tlwaela sano skela tlwaela taba mdavazo be le plela hore lona le tlwaelane khale le phela samle na le 15 years le nyalong. Hey hi improviswa every day taba mdavazo, improviswa every day mdavazo tshwanetse improve wa lenyalo mdavazo wa lenyalo fanele improve every day ha ntse ke ruta ka Lekker Vrydag ka di Fridays ke etsa ntho Facebook ne ke rata ho jwetsa batho ke re guys, ne ke rata ba jwetsa ke re Monday le ka betsa have done mdavazo, Tuesday have done mdavazo, maybe Wednesday full well done mdavazo, maybe Monday it's a half done mdavazo, there is nothing wrong. Tuesday half done mdavazo, there is nothing wrong because the Mondays we are tired, the Monday we are tired, ne? The Tuesday we are also tired nyana, ne? But Friday kene ke jwetsa batho mona into life inside kere Friday lona batho ba nyalane, make sure that Friday le Saturday le dedicate la mdavazo. Ne ke ba ruta, make sure that Friday Saturday it's a full done, it's a well done mdavazo yona. It's a must hore le etse well done so that harabeki phakate vekin hanze le etsa di have done, but at least be le tseba hore well done le etsa ka di Friday. Well done tshwantse etsale, especially lona ba nyetseng aba chatile ithute mo etsa mdavazo ka diphelo tsa lona kaofela and ka passion mdavazo ke ntho ya passion guys, yetswa ka passion. Hera e ka re le ka tla kwano ke tlo le demonstrate. Lalantina. Ana e ka go le ka tla kwano ke tlo le demonstrate. Le lona bontate ba botswa e ka re le ka tlisa basadi bana ba lona kwano wena o budula mona o nshebella. Lona bontate ting ba botswa, bontate ba botswa e ka re le ka nka di basadi bana ba lona o tle fela mona o motlo mosia o nshebella o ka rata o yo masna. Tlisetsa basadi ba lona la lantena. La lantena
Hey, na bontate ba botswa. Hey, ku khoma tota ngena. Una le banna ba botswa. Le basadi ba teng. Una le banna ba botswa hampe. Abanqeni. Ntwe se batla o seka mafela. O sa 1 2 3 sa batla o qeta. O botswa. Hape gore batho ba bangata ba tsebe hore Mntavazo ha se ntho a body kaofela. Ntho le shapang ke yona eno hape. Fumana le tsamaisa body ka ro television active. Mntavazo nthatla le etsa le khatha le 5 minutes. Kore le nana Mntavazo ke ntho tshwantse o e tsamaise body kaofela ni nceba into hamswa umzimba onke o tshwantse mmele kaofela o tsamaya ho ka roti o se virgin active ka re la gym de suko mo le betsa body 2 minutes be le qetile fumana motho a tsamaisa di body kaofela ni hambisa umzimba wonke ufumana motho ka re o ka ro virgin active e ka re nna le ntina hantle yo yo haile antina yo haile antina yo Esuko mle khathalang fumana motho a tsamaisa and nthono ke a le theka fela ku fanele ku ambisi inqe nje le theka fela tsonto tsamaisa le theka fela ising body kaofela that is why le ka fumana le mahetla lona le bohloko ngati hothi ono jara di cement ono jara di tshipi e ka re ono jara di weight man yo a lona Lona le ndia moya. Ai le ndia moya. Ai le ndia moya. Yo. Yo ai le ndia moya. Fumana motho a etsa Mntavazo e ka re hothi o a jima. Wa tshwantse etsa Mntavazo ka body kaofela. Wa tshwantse etsa Mntavazo ka body kaofela. Why body tshwantse tsamaye kaofela? Why body kaofela umzimba wonke ufuna kunyakaze for ing man lona le dia moya bontate le tle kwa le tlo nsiela basadi bana ba lona mo le tle tlo nsiela basadi bana ba lona mo ntla bo a se ntwa body kaofela fumana motho a tsamaisa mmele kaofela yo yo nani ndia moya yo yo a qala bana ba tshwantsa Mntavazo ke ntho a le theka fela it only le theka and it is not right to fumane ni dlokova le ikare le ya ke ne ke bitsa WW Smackdown o thole batho ba etsa Mntavazo e kare ba etsa WW Smackdown ka re ba lwa hai sometimes we don't even sweat are we sweat we don't even sweat are we sweat and ke go utlwantse se careful re hemela udimo sometimes we don't even hammer are hemi lo ke mareng ke Mntavazo ntho o fumane o phefumlo ha bohloki ka ro tona le asthma e ka rona le blockage mo so guys now lona batho ba nyalane please bana ba bogandi mameleng bantwana ba lona batho ba nyalane solanka le sa etse Mntavazo ka passion what's ke ne ke ba ruta eng kana go tsaka wa tsone ke ba ruta eng batho mo ka Lekker Vrydag ne ke jwetsa batho ke reng dina bantu ba chatile mosadi wa hao a ka qoqa le batho le dikholiki tsa hae mosebetsing
ba nqokole mosebetsing mosadi wa a ka qoqa le di-colleague be di qoqa ka ditaile tse ntjha wena ntate tuwe wena tatandini ntate tuwe wena botso o sa dietse wena o se up to date ungakhathaleng basadi ba lona ba sebetsa le di-colleague amadoda wena asebenza ne-colleague ene ba qoqa mesebetsing batho ba qoqa ka mndavazo mesebetsing batho ba qoqa mosebetsing now tse ding tsa dintho your partner akaba curious ho di tseba a utla khalla ho di tseba that is the problem kana go tse ding basadi ba rona ba ka khalla ba ka ba curious o thola mosadi wa o curious because mosebetsi man bana ba qoqa yo mama una etsa tjena lona ka tlong wena le mosadi wa hao kapa wena le monao ha le improvise next ne onwabile nje le promote le claim a pensioning na le batho ba nyananeng ba pension lenyalong gore ke retirement of marriage of retirement of life ona le batho ba tlang lenyalong ba tlo retire ba tle retirementeng kukho abantu abazemtshatweni utlile early retirementeng that is why you know tsa mo ba sheba ba tlileng di retirementeng tsa mo ba sheba ba robetse jwa no ambo ba jonga tsa mo ba sheba ha hlapa akahlambanga wiki ingkhapudi wiki ya hae ingkhapudi yankha o rwetse wiki enukayo ingathi kukwibhokwe ka rona le pudi ka dikubong then ha shaver kuri because ki early retirement of marriage of sit down of the package nizohlala emitshatweni le duty fela mona le improving next because ki early retirement bofebe bo hlotse jwale o baletse lenyalo so o retire lenyalo it's a retirement early retirement of life uzohlala emitshatweni le khathetse le dutse mono le apere dipijama tse mpe ni anihlambanga le ahlapa kore ha una next kore next hayi ehle ene batho ba qoqa mesebetsing abantu ba nqokole mesebetsing mosadi wa hao ba tla qoqa le yena mosebetsing kapa ba ntho ba khotsi ba kapa monna wa hao ba tlo qoqa le yena mosebetsing ba mo jwetsa re he mona he le ngwana nona etsa so mothagalle ho ntho tse ntjha nina emtshatweni anizenza le dietse dintho tsena because lona le retirement ba qoqa batho mosebetsing and one day mosadi wa o tla ba curious a utlwa khalla style se setjha uzawukhala mosadi o tla khalla style o tla khalla ka raka lo taster style se setjha monna wa o tla khalla lo taster style se setjha ene tlonke le jwetsa bana ba go gae tlonke le jwetsa one day when your man can taste athola ntho entsha ngaphandle also phinda umnqandi okay kwahlala umuthibile hona when mosadi wa ka ya kantle a taster something asoka ngayiwutlwa yes akasihlole umuthibile wena ukasihlole umuthibile all together akasihlole umuthibile do you know that guys ukayikutswa once ungaziba once ukayikutswa once ile khalo dula le monna wa hao for 10 years in marriage kapa le mosadi wa 10 years o buikutswa once that we kutswa hono ho bo spoiler the mdavazo wa ka tlung for the rest of your life o bo qala ho utlwa ntho example let us make an example so that ling understand hona le basadi ba bang they don't come sure ba bang amadoda ba ka ba fikisa hona le basadi ba sa fihliswing to the shore of the la bona mos ntho a ke le understand hona le banna ba sa kgone hore o fihlisa basadi ba bona to that shore of the water of go outside ne hona le banna ba jwana abayenzi lonto then let's say you are not doing that to your partner to mosadi wa abakopana le monna o mong abakopana le monna o mong abamu kamisa to the abayetsa to the shore of the water of the
ka nako tse ding ho na le banna ba kgonang o tla etsa hore mosadi wa a shwa first time a etse shwa first time ya bobedi ho na le basadi ba tsebang only shwa of the first time ya pele ho na le basadi ba tsebang only shwa of the water of the calm only one o tla kopana le mosadi wa o tla kopana le motho ya mo a mo etsa haka mosadi wa a qale o experience hore the shwa is coming 5 times or 3 times aba enjoy motho wa kantle aba qala o enjoy motho wa kantle of the waterfall. Thank you Khaitsediaka, thank you Mimi. Shore of the waterfall aba qala o experience ntho jwalo guys hona le basadi ba ne ba ikutswa but ka morao ra ikutswe ha sa kgona o enjoy next ya ka tlo hona le banna ba ikutsitseng ka ntle mohlala qeta o ikutswa aba experience ntho e sokang a iutlwa and then from that day aba sa hlola enjoy ka tlo. Why? Because lona ka matlong a lona ba nyetsweng the early retirement of the Mbokoto of the Women's League bo me ba khale bo os ba khale ba kgathetseng ni diniwe manyalo nga lona ni diniwe ene ke ne ke ba jwetsa ntse ke ba ruta mona kere tloela ngo ja dipapa tsena tsa diphufu tsa Sesotho na ntse nyinto eni bulalayo ntho bula batho go ja papa ya phufu ngotsi ka Sesotho umgubo obhalwe ngeSesotho kore uthole umuntu aja papa ya phufu ya Sesotho kore ka re ke concrete ipapi twele ngesusu papa ingotsi ka Sesotho phufu ya tingotsi ka Sesotho. Yes fumane mpa ya teng isusu se twele mpa ena itletse tswete ha le qetile le ya betheng ka mpa e jwalo le ya betheng ka mpa e tletse papa ya Sesotho ka phufu ya Sesotho yo nina ni avala yo o tsa mpa e tla be yeah sure you eat very early. Hey, you eat very early. If le batla le tlo etsa mdavazo, thank you so much. If le batla o etsa well done mdavazo, leja early or leja light meal, because when you eat the papa nike ipapa leja papa ya phufu ya Sesotho kapa ya Xhosa o ke papa ye bhalwe ye mgubo ya Xhosa o ngotse Xhosa phufu ya teng e ngotse ka Xhosa lebitso la teng ke la Xhosa e gola ngesusu le wena le jele papa le gotse o ke la bona ha le jele ha o gotse hantle ngathi ungalala nxa uhluthi kakuhle engathi ungalala ikaru ka roba la o gotse hantle o utlore yo ikaru ka roba la o gotse hantle. You can imagine not ha le qeta o ja papa ya Sesotho engotse ya phufu ya Sesotho kapa ya Xhosa ha le qetile be ya betheng with immediately unana le tlo etsa mang o tla bo o robetse o nzimela umuntu o robetse ulele well done mdavazo ha re ka well done mdavazo re bua ka hore lenka nako well done mdavazo ha le cheatane because it's not a half done ke ntho ya harabeke mdavazo wa half done wa body 10 minutes 20 minutes ke a harabeke yeo but ha re bua ka a full a well done mdavazo le tshwantse le relaxe le nke nako le enjoy the ride. You ride your partner. You don't I mean man, you take your time. You take your time.
you take right. You relax, you take your time, lingana kwa ya luna, enjoy, aninga manga. Halita telu uqeta, halita telu yetsa ing, halikatile, hanse libitsa jole. Sometimes if you feel ori, jole kari sisole, some kondo, sikotsu, ingat sisa upuma, ikari sisole sikatswa. And then what? Maybe let's say when I have sisole has it wakhatala. No, you don't allow sisole to come out. You don't allow sisole to come out. You don't allow sisole to come out. Especially lona bontate ba reng kapa lona bomme ba reng when the water of the shwa e qeta ho tswa o batla ho robala. Ka nako eo le batlang ho ride gore le batla. Now you want to ride your part. You want to enjoy the journey. Halieteti hot of shwa. You don't guys, sometimes when we battle enjoy, skela yeteta that shwa of the calm of the waterfall shwa. Because halikela yeta one shwa fen nizolala litoroba. So sometimes they enjoy you take your right, you ride your partner, they enjoy relax it. Then nini they relax anje le haiba lina le Holy Communion. Ni sele le Holy Communion. Haiba le batho ba bazalwane le nwa metsi a holy prayer, holy prayer, holy water. If they are relaxed. Now later in honali mdavazo wa chance we enjoyana kore le enjoyana, and then hali sebeletso o khama ninga khana because let's work if le ka etsa jolo lona nizolala le tlo robala tu e tlo ba bosibo o tlo ba boroko ba o qetela. Le a tseba gore le tlo le a relaxa, then le a sharper, then a le qetile le nka ba Holy Communion ba morara le re fela morara wa lona le ntse le qoqa fela, then a le qetile le then a le utlwa gore the water is want to come out, le a relaxa, then le a qoqa le nka right. Then the water is coming off the shore. When the water is coming to shore, li enjoy ribita a well done mdavas. It's a well done mdavas. And that well done mdavas, what's all munatijwa? Obana mdavas o banjwayo, that water is arrest. You keep on arresting that water off the shore. Mushan, that water of the shore is coming out. It's coming like a like a flood. It will come like a flood, Swanak. It will come like a flood. Li enjoy la relax. Abondati abafans ben baza unichita. Bana basali bana batali cheat. As long lesa tsibi hore ho bohlokwa hore ka tlontsa lona le enjoy, because abafazi ben ba nqokola nabanye abafazi ngaphandle basadi ba lona ba qoqa le basadi ba bang tsedi di improvement ba di utlwa melomong ya batho ba bang e seng ho lona le tlise di improvement next ka tlontsa lona ha le tlise di improvement. So motho wa hao o utlwa di colleague di ntse di qoqa, o utlwa di friend di qoqa, jo there's a new style setting helicopter. When I would see helicopter king, uto fela ntse bua ka kribai. How to be kribai king? Helicopter, how to be helicopter king? How to be next you are clueless maruna le monna. Ona le mosadi but le clueless ka tlung because hali improvise and a linki mdavazo ili ili responsibility. That is the problem. Alinki mdavazo ili responsibility. Lingam davazo for granted but banyalane. Abantu bachatile lingam davazo for granted lunga light.
ne ke ba jwetsa ngone ne ke rata ba jwetsa ke wa tsona le batho ba o ba bona ngore ba shota fela o di lokolla gore motho lokolla o shota o lokolla that cake tin hona le batho ba shotang fela o screwfulla gore a e betjena gore hona le batho ba shotang fela gore a re fela o monna hae baby e sebeletse mona miskat e sebenzela apha nna o ntlwele ke robala hona le batho ba shotang fela te we ba ding botswa ka teng ba shotela fela o e tshwara ka a e screwfulle a e tshware ka letso a re baby ke nana o etsetse letso nna o ntlwele ke robala le botswa animweni le botswa kore le botswa animweni le khotse manyalo mona le khotse le botswa ene le tlisa cheating ba bang ba lona o thola re ha o batle le cheating ha o batle monna ya cheatang ha o batle mosadi ya cheatang but o botswa ni angana le botswa hle manyalo mona ni ngwana kapa be le sutlwe ke bofebe stratong kwa kapa bo le sutlile kapa le sutlile haholo mo le tswang teng bana baka e le gore le sutlile haholo mo le tswang le ile la itshotla ha ina mena ya banyeni ya mena hle le botswa gore le shotela o di screwfulla fela ntho tsena le di be matsohong di jwetse banna ba lona ba di etsetse matsohong a lona indlela ni ngwana ngae le botswa gore ho ja uthi di a screwfulla yo ka bele kalima di pane re ka next door ne lo tlo kalima di screw dryer ka next door gore utlwa re wa screwfulla vandag ka mo le botswa ka teng ne le tlo di screwfulla straight no tlo kalima tanya ka next door ai nyangana man ai nyangana man ka beleng ka ditang ho ja no khona be no zo khululana ngetanga khula ngetanga o ibele tsola ha hore baby yetsetse mo letsong o kgabane le nna ai nyangana gore motho la o batla o nyala tse mara ha o nahana hore re tlo nyala batho ba kgathetseng jwang ba tlang pensioneng yo batho ba kgathetse manyalo gore batho ba tla pensioneng yo batho ba botswa hla yo ai nna bazalwana le botswa hla manyalo yo ai kumenwa mi manyalo batho ba botswa bana ba batho ba nyatseng ba botswa from Davos yo ai le botswa hla yo ai le botswa yo ai le botswa man yo ai suka kapa ba le hluhlurile jwalo kwa mo le tswang teng ai hluhlurile ba le hluhlurile jwang ai hluhlurile ha le sana le grave ai qetile to ba ni qebile bantwana bam diqetuwe kore ne ka re runa batho ba batla go nyala ne ka re ka be re tlo dule 3 months pele ke kutla o kuthi ngena le botswa ye nyangela man ai batho ba manyalo ba botswa hle yo mare ya le iketse bana ba kai ai a le iketse hape o tsebe ona jole re batla manyalo re entse bo bana ba bararo re entse di abortion tse 7 kore una le bana ba 10 3 life 7 dead wa bona o titimme le fatshe lena sibalekile apha emhlabeni ayiremathile
That is why re fitla manyalo se re fitla re kgathetse he wa mathua ka ntle ka mo a nibaleki bantwana ba male mati 3 of life of the kids of living 7 abortion kore alone o le mong o na le bana ba 10. That is why when o nyalwa you are tired because ubadekile utswetse uzele kore u letswetse hayi nizele bantwana bam linye letswetse o ka utla motara I've got 2 kids asa una 2 next o ka utla motara how motsa how many kids do you have utla motara I've got 2 kids I una 2 kids ya next 11 3 life 8 die so o expectile hore motho eno ha o monyala o tlo etsa jwang phelile o fedile phelile basadi ba botswa banna bona ke sono ha ithekesele because le rona bontate re bapala ka tsona stratong ka mona si dlala ngaso fumane se tla ise o thole motho a batla lenyalo monna o batla lenyalo ka ntho e o ileng tje e will ile lithema re batla lenyalo motho batla lenyalo ka ntho e itseng fela e itseng guys ke a tsamaya ke na le workshop le youth yaka I'm leaving well runa bontate a bone nna ke batla o nyala tje a nna ke batla o nyala because nna ke a bona hore ha khona jwale tje ke a bona hore ke tla re ha ke nyala mo e tlabe sabe the sponsor ka Sotho re tlabe e tlabe se buthile ya botha a gore ke nke mo mamedi a gore ke nke mo mamedi halao nna ke batla o nyala no sentse ke le ke a bona le nna hore no ha ngoku ixesha liyahamba ngoku ke a bona hore no pele ibisithi inir no ke a bona ma no ai nkosi yam ke a kwala nna ke batla o kwala ke a tsamaya la batla o nyala hle no sola nka ntse ke le gasontonyana tje Hello, Lebu. Chico pa demonstration fela. Demo. Lebu twelaita. Twelaita busa. Twelaita. Pastor, Chico pa fela demo. Bona nka tshwa demo. Ke ema. Ki tsele tleng ha ka mona basadi team bana ba lona ba tlo lisia mona ke tlo demonstrate. Ba tlo shebella ke tse banna ba lona le ba fa dipapa tsa se ya phofu ya Sesotho e tletseng jwale o fumana motho a robetse hodima gae ka re ke mokotla wa samento la ntshitsweng hodima vene ke re ntho ene ke a letheka nna ke tsebe ntwa e kana-kana kwa Mdakazo wa batho ba tshwanetse ba lwane ka mmele kaofela letheka
Letheka. Ashley. And how about that? Well done, lady Jolo, ka di-category, ka Harabeke, we are tired, ne? Harabeke, we are tired. I understand Harabeta they have done. There is nothing wrong. Harabeta Mdavazowa have done. There is nothing wrong. Even a natural hearing. Kitala hearing. Hona di position. But also to get the position sa mkhathala. Because again, when we are tired, it is not right to retime about baruna di tshwanelo tsa bona because re khathetse. Hona le di position. Bomme bona Mudimu u beile ntho hore be flexible. Mudimu u beile apoliani hore be flexible. I khona ho hlanga phana ngapha. I khona ho hlaga kama ngapha ngapha. Ke control. I take my cover demonstrator as a scorpion. Yeah, I'm going to say helicopter and Garaba Stevie. You could back to demonstration assembly. I thought you were demonstrator. Orenga buti. Noki Luna ba ki tse basadi ba la ka pa girlfriend tsa lona ba tla tlisa report. Kapa luna if lisa mind le tla ema le shebelle ke le jwetse ke tla o fa chance ke ra kompontso ntse etsa jwang ha o le hae ha o kala o etsa bommele tshele ke re ntate ho thewa o bontshe shebella pele nna ha ke batla o shebelela ke go qala nna pele e bo mmotsa ga theoga butwa ka hape kwena o ikentse mokotla samento dima lori dima vene o hatelletse ngwana batho ba ja dipapa man dipapa ka Friday ha o je late ka Saturday ha le je papa late guys yes and then harinyalane guys harinyalane what's well enough to like shaba le solele la ka le ke mare what's well sa ema de we ke le tseba ka teng le retire because I create jwale Guys, thank you so much. Abuti. Ibile into ke tshile ke bona gale tsha hulu ku paganyale batsa o bitira re nyetse se ka ntle bana ba bo gona ba utlwile ama no se ala next year aba ke na dinyano mabatla o ikufulla yak and in this city give a shot by Messi some and the way they have a petty of my man. By this, have a petty of my summer. Bye, guys. Bye. Madali, how are you? How are you? I'm good, doctor. Yes, Matali.
Umoni wa pere Spider-Man maloba. This pyjama Spider-Man ka ganya ya. Ke wa ba fofela jwale doctor jwale. Ai nna ke a kgalema hle batho ba modimo ke thusa malapa. Ai ke thusa malapa ai khona. Ke thusa malapa ga itse di ka sefapana. Ene wa re thusa wena doctor. Ke re thusa ne? Because ka nnete o thole motho a ntse ebile le di-headboto di tswile di-scroof o ipotsa gore why bethe thula why tshwanetse re thule di-headboto why ke bo kuku ai ai man jone di-headboto di tshepoile di-scroofu tse ding di faile di-headboto because re di thula ka ditlho ke kuku ka kuku ai kore motho a next ba tlo kokota re hallo bana ba ka ntse tsana ntse le lwana ka nte ke le mdavaso o rama guys na ke tsamaya khubane na hello next week you tell you bone ba tlo ikutlwela ha ba ntse ba utlwa ba imaza a ke ba tlosa ditaba tsa nna wa tse ke ne ke shebile di-underwear tsa ka ke re di loso man di se di fedile ke tswa reka tse ding tse 9 ke re ke ne se di etsa sunroof-nyana di hlephile ke ra khona gale di sebetsa di-underwear tsena and jale a di ntse di ba loso ke sign ya hore le motho ka o ntsa fellwa ke matla moratiwa yes madale last time we take Mungenge, e kope tshwarelo ka thaba ela ya Pride eng tshehulokile hona o ile a kwenya Pride ke la boraro ne hane ke ba show nya ka radio ke re batho ba kope ba kwenya Pride le hona mo go TikTok we buile mpeu wang advice ane ke requestile yes all right no o sharp hona yo Pride re Itsotso ga ke hlapa ke re marelo re nka itshasa ka maruntwe ore e khutlele khaleng ya teng ai na mogwa o re besitswe e dula e ho hlana ka lona le ba le nnaki sale ho hla ile ka fela ikele retirement no man thank you so much Khaitsediaka you did the right thing for Ukwenya Pride to apologize I'm telling you you know Pride re senyeditse ha rena di partnera ha rena batho re lonely basadi ba bangata no as we speak but ha ke qeta life ya ka ba lo dumisa ntho tsane tsa bona
Kilo duma. Di charge mo la bele tla di kene mo sa dia charge. Aba kala pride tela. Ke mo o tla no mo tshotsa kuta kho o ka tlipa. I prayed re tatetse manyalo man I khona ai no pride re affecting no also kana I'm happy for you khaitsedi ya ka nnete I'm happy for you. Marriage it's a business ke hlola ke jwetsa batho ke marriage is like a business and a business wa tsaba runa batho ba thewelang ba ya mesebetsing every day le ya mesebetsing while le thewela every day who dilana lo grow the business tsa di boss tsa lo and le sebetsana le di business tsa di boss tsa lona Monday until Friday. Fire, man. Bye guys, thank you. You know what is painful about Mapilo Aruna Amanyalo leader relationship? We are lazy. Relationship is our and forgetting when you are in a relationship, you are in a business. And when you run a business, you know or a business, it's something about attention every day. When usebetana like I go to church every day. Every day. Because if we don't work every day, that church it won't grow. The same way, if manyalo are not really both so sebetana alone, manyalo are not how to survive. How to survive. That is why you're limdavas. But bao yetsa ba le botso mare ke tshilo kare batho ba tla ba qetuwe ka ntle kwana ba qetile batho ba tle retirement mo gore motho o le teacher a tshwara tshoko le thega le gata ditsekeng a tshwere tshoko ka nnete ha o tle ke re batho ba shotela fela go di screwful la wa utlwa di screwful gore motho o shota o e tshwara tseng a re be dihle ke kopa re hakolle fela o etsetse mona nna ke kopa o robala. Just so. Now, guys, thank you so much, guys. Thank you, Tata. I love you. Bye. Bye. Guys, now get some thinking ali workshop ya ba chabaka lo di business man. Thank you so much, guys. I love you. Can make sure that they improve this midavazo communicator. I said one day, Karen. Guys, let's get a page here. Pastor November and Victorious Faith Ministry. Mara iso be active a whole Pastor November and Victorious Faith Ministry. Pastor November and Victorious Faith Ministry. Ya Facebook. For now, kikena life inka PS November VFM. Kikena life inka yon. But to take back out, ekbata ukwala ka yona kena. Kibata ukwala ka mantu areng. Let us make sure that we re-improve renga taba sex very serious in our marriage. It's very serious because it can also affect your marriage, it can ruin your marriage, it can grow your marriage. And I'm not lying, you know what is painful, Kore? We are lazy who sebetsa na manyalo aron. We are lazy who yetsa dinto tse tlisang happiness ka manyalo aron. And we forget that marriage is a business. But running the business, they know every day they need to be there and make sure that the business is my hand. And you know what is painful? I'm not lying. Every day, let's all saying, Oba omate ubaleke ulo pusha toro ya mutuemo. Li pusha toro is about 5 days a week. Baba li pusha 7 days a week. Pusha toro ya mutuemo.
but yeah, how toro ya how your marriage, because marriage it also it's your dream. Baba balona you've unolora it was your dream or unyalwe. It was your dream or ubeli partner. It was your dream or ubeli a partner. Now that dream, how about we sebetsa? How about we hudisa? How about we sebetsa every day? How about we nature or ihul? Anifunu sebenza. And that's why today manyalo aruna a collapse. Relationships aruna di collapse. Because we are so lazy. Remember, musebeti, you go even if you are tired. You go every day even if you are tired. Number 2, you go from 8 until 4 working, making sure that you push out. But coming to your dream, in your marriage, you are lazy, you are not interested, you are always tired, you are not interested. That is why manyalo alone aswang every day. That is why you can manyalo I too aswile manyalo aka. I let a collapse. Why? Because we takes manyalo for granted. Rinka manyalo aruna very for granted. We don't care. Are khatali manyalo arun. Are khatali di partner atarun. Are di khatali di partner ataruna. Are khatali banna barun. And that is why manyalo aruna ato fela every day. Number 2, intimacy. Haribagam davas. It's something else like passion. Guys, I'm not lying. It's like a passion. Every time I it's one of the things that can sustain your marriage. Guys, mdava is not for fun. We don't have mdavazo for fun. But we have mdavazo to sustain our marriage. That is why hona le batho ba ke ne ke hlola ke jwetsa batho ke re rena le batho ba bitsang di slave queen. Slave queen, they are hona le batho ba phelang hamnat ba phediswa. Ba phediswa ke sorry guys. Ba phediswa sorry. Kana ke batle ke nwa ke le betsoresh TikTok yona kana yona I compromise. Hona le batho ba bankang mdavazo very serious and ba phela ke yona. Hona le batho ba today ba phela ngamnati ka baka la mdavazo. Hona le basadi ba phela ngamnati ka baka la mdavazo. Hona le dinyatsi side chicks tse phelang ha monate ka baka la mdavazo. O thola hore your husband is spoiler side chick. Upidisa side chick ya hamonat because side chick ya muna wow income mdavazo very serious. Because mdavazo hona le batho ba tsebang hore mdavazo it's a pillar of your marriage. It's a pillar. Ke pillar ya lenyalo. So rona re dinka hanyane dintho tse. Ena ba tsebe basadi ba mangata ro batho ba nka mdavazo serious ba bang ba phela monate ka baka la mdavazo. Hona le basadi ba sa sebetseng ba dulang di apartment e. Hona le basadi ba sa sebetseng ba dulang ba driver dikoloi ba di reketswe ke banna ba batho ba thengele imoto ka matota wa bantu. Ena tsa mo ba sheba basadi ba ba etsang they don't cook for banna ba lona, they don't iron, they don't do anything, but the only thing ba etsang ke o fa banna ba lona mdavazo, a good mdavazo. Ha ba qetile banna ba lona ba etsang ba ba acknowledge ba ba appreciate ba rekela dikoloi ba fa ditšhelete ba etsang ba qetile ba nea di-card ba nea di-card. Wena o dutse ka card ya electricity ya mollo, wena o hlele nge-card ya electricity. Girlfriend ya monna o etsamaya ka card, black card, wena o dutse ka electricity. Yo le a spare ba bang ba lona di-card di-walleteng tsa lona le kentse di-card tsa spare. Girlfriend ya monna hao e tsamaya ka card ya banka, wena o tsamaya ka ya spare ya di-points.
tsala ka dikhati tsa di points o tsala ka khati ya Spain Lantina, na you think Valentina, she like it in case I'm Kaluna. Valentina, she like it in case I'm Kaluna. I get the kids in Kaluna. I get in Califamang, correct it to Califamang. Or the way Renka Manyaloruna for granted take a thing. Renka the relationships are not very light. Very, very light. Very light. We take Davazorunga light. That is all the code will let some magadi cut. Sabo Shoprite to one net. That's a maga cut the points when. But study Batsibam Davos, some of my Shababaeta. Renale about rinky the slave queen today. Slave queen, banking a position at the wife. The wife dinking a position at the slave. That is the problem. What nowadays, slave queens, banking a position, but pillar life. Yeah, the wife, the slave queens, but pillar life, but pillar, pillar by the wife. The wife, so na the pillar bam, body into, by the slave. Kid the slave, the wife into them. But Sadi Baba Natabanya to kid the slave. Slave. Utolor was sebeta, Lea sebeta, Muna wa ufechelete. The only time I ufechelete cruiser. Ufechelete cruiser, or Tamoreka cruiser. Tamoreka Pufiania suit. Why? Because problem yaruna, Lily Basadi, Alitib, and a guys, Limpa Lissat, you know, Basadi Babangata, Lissibur. Ntayano, a cow yet or Rupila Jolakamus, Ukapila Munatam. A good, Ndavas, yo. Good Ndavas, a cow yet or Upila Munat, that Ndavas can make you to live well. When I was study Bapilang, I'm not Wapisakim Davas. All Unalungang Hanyani. And a little Nabontate. It to don't appreciate the banana balloon. How long that Anton Basa Batung appreciate the Basadi Babon? How long want that the Bantinum, Jonakabon that the Basa Batung appreciate the Basadi Balloon? That learn to motivate your wife. Learn to motivate your wife. Sometimes, even if you do the responsibility, the household in your house as a man, ureka grozara, ureka dijo, ureka in. But sometimes learn to motivate your wife, especially when your wife are from Davos, all right. And when your wife are all out for when. Learn to motivate and appreciate your partner. Bonta, tikibalulu. Katama. Learn. Zifundiseni madoda. Ukuti ngentasha. Spoil you. Appreciate la natum Davos ukuti baby. You know. My ex yaka chen. Ex yaka nekinyeti chena. Because kina did ex na the nyalumon. Ex yaka nekimu jota baby. Today umpe emunati give me a good one. How katile kito fa phone yaka. U transfer chel to ebaka. You must transfer chel to ebaka. Kirimpe nreki setse. Sometimes my ex-wife baby today. The thing monaka. Skabampa the normal one. Skabampa mdavas onoman what's my wife can motivate. Can motivate baby. How come the good one? Then how can you go for phone yak or transfer it to baka? Hey. Yo! Utaukanta kila jole kapudi ya badim ya litwela la Kong lesa tibi Miriana fumane ki botla jole ka litwela lesa tibi Miriana lesa tibi di car. As a man, learn to motivate your partner.
bontate ituteng o motivate mosadi wa hao. Learn to motivate your wife. Learn to motivate her. Nana ke mo jwetsa ke re baby mphe vandag mfeka tsele ke sa itlwaela ma. Wa tsa wa ke etsa jwang? Ne ke etsa gore a ntshe le ditaele tsa ntse leng gala di etsa kwa matswa. Umyatsa ran tshele ditaele tsa ntse leng gala di etsa kwa. Yo baba qadile bana. Baba qadile ba tlong duba ba tlong rerela. Onka ska lebala workshop jo ke libetse. Onka. So guys, learn to motivate your partner. Ki qetile. Ke tsamaya ke late guys. Mwa 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 mwa. Every Monday, I mean Friday. Lekker Friday, guys, Facebook ki Pastor November and Victoria's Faith Ministry. But happy ki PS November and VFM. God bless you.